Hello manan kada kayo amin gagayam na imbag nga orasyo. Jenna Almoite kas manang biyanang. Manipod ka ni Cab sa Tunet tintay drama saan napud no anagan. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawang pay ni Lady Grace Bala dita Dangdangla San Juan, Manuel Domingo, ken Abuyan dita Nagilian La Union. Kasi man ti ko na ni Cab sa Tunet. Dir manang biyanang. Idi nagadala kiti kolehiyo nakipag naeda kiti balay day ikit ko iti syudad. Kataging kay tangag trabaho akon makipag nanaedak pay lakadakwada ta dito'y syudad dayan ti trabaho. Rogyak tag salaysay idi kay paspasak launay ti board exam ko. Ante, nakapasaak iti board exam. Win nga rod Tunet. Ay na, kablawan ka kaanakan. Nagyaman na ante. Ay na, makatrabaho ako iti mabiit ante. Kamaudyanan na. Naala, lalaingam nga rod tagaplay. Tapno ma-employ ka adagos kaanakan. Ay na, mapadasak matlat ag trabahon. Kat ag sweldo ang tumaten ante. Agurnungak to, tapno makaipatakderak iti balay ko, makagatangak iti lugan ko, kan branded abado kas kadabag. Mala, di mo pa'y panunutan dagita. Di pa nag-apply mo ti una panunutan, kaanakan. Tano dantun trabaho, samon tumot isa ron no aplanwan, no kasano ti panangi budget mo iti sweldom to. Welcome to Jenna Almoite Drama. Mangantayon ba kay? Tonight, balasan ka! Umay kayon! Walang kan, umayan. Anyat linoto mama si Dalakay. Tayman babasit agalunggong. Impangat ko na. Isumot lata adda di taref. Ala, di kay madanagan, uncle. Tainton addan trabaho. Ag kakaimas tunti si daan tayo. Di uray minalom nga agi take out takto iti naimas asidaan tayo. Kayat yu ti lechon? Anya alechon ti kayat yaw, ante, uncle? Lechon pig? Wano? Lechong chicken? Eh na, amumot a vegetarian ka may kinaan time. Awan kayat mi kadagita. Face kun natinglaang ti kayat may. Manmanaw nga agsida kami iti karnay. Amumot da ita. Si kalat na rawat iti karnay dito'y balay. No apay akas na kayo, ah? Diyo kay kayat ti karne. Kat day ta tinaimas asidang. Mala, mangantay kay din tanay. Rumwar kan sapay ako nam Tunet. Wen ante, tain nakagsapulan iti pagtrabaho. Kat no addan ton trabaho. Ikan kayo to iti kwartayo taing kay ag shopping. Mapan kayo iti kayatyo apapanan. Agpasyar kayo. Nikid dinanang mo ti panunutan balasan ka. Tanay, agmay-may sa ije probinsya. Ang mga noawan mo't kukwarta na piman ijayan. Kat purwa kak tumat iti kwarta na, ah. San abale ta na diskarte ni nanang. Napaadal naktupay nga oray awan amak akatulungan na. Nalaing nga agdiskitar iti kwarta ni nanang, uncle. Saan nga agbisinday jay? Ang ampaw itam tulat tamot iti kwarta na ata kaasim jay inam. Iso ti pangpangrunam at tulungan tanay bumakuten. Wen ante, matik daytan. No kasta, agtrab-trabaho ni Insan Tunet, Antilina. Wen, Kelly, manuabulan mo tin ang agtrab-trabaho. Ay, agasam man Insan. Makapaa pala talaga. Naimbagpay ka ni Tunet, ta nakagraduar iti kolehiyo. Ngamda tao saan? Kasano kat na imasamot nga minin tinagtrab-trabaho ka anakan. Uwang nga rod, ante. Ang jak kayatan tagsubli di abroad. Dituya lata Pilipinasan. Ado mo ti mabalin apagsapulan dito, ante. Basta laki din na diskarti ka, sanaya. Ay wen agpaisot ako ng balasang ko. Diskarte ako nada, tapno agbiag ka. Wen sana mga pilpili iti trabaho kat. No anya tanda, ison basta laki din nadalo sa pagsapulan. Wen husto tako nam kaanakan. Kat kaano kanungay nga agawid ni Insan Tunet, anti. Nabayag mo na sana nagawa awid dito lugar tayo. Ay, jak amaw, awan mo't ibagbagana.
Agawid tulat ta siguro ano gumagad kan mawayaan. Basit magaya man tay bagas tayo lakay. Ay, kastaya. Sige, tadumagasak to gumatang inton malam. Numalpasak nga agpasada. Di mo ngamin gumatang nito, Nate. Kunanamot ide, ano makatrabaho, isunti makaamo kadagiti kasapulan iti kusina. Ang awampay nagatang na oray pamintal ako ma. Kitbay-baya mo na. Malagip ko lang amin nagiti imbagbaga na idi. Idawampay trabaho na Idagap apply pay laang. Agatangan nanto kano amin nakasapulan dito'y kusina. Bagas, mantika, asukar, sidaan, kanda dumapay. Nalaka lang amin tagkarey. Nang runa no saan pa'y anaigaman ti kwarta bakay. Ngam no nakaigam ti taon iti kwarta. Agbaliwan ti panunot na. Adon ti malipatan na akarkarina. Managlilipatan no kwa. Awan gayam ti mataktakderan na akarina day di akaanakak. Mala, baybayamon. Di mon obligaan agumatang iti masapsapol diti balay. Tama nga no ibaga na arupat kwartata. Urayam nga iso tag disnudo bakay. Tanay, amangan mo't no agururnong. Aka, awan problema mat di ano agurnong. Basta para kumamat kadakwada iti inhana atan ni kaasimot di kabsat ko iti probinsya. Ibagam to tamapan namot pasyaran ni ipagbakay. Sige, palagipak to nito netan makaliplipat sa amatan. Di maagaw-awi din. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay natunit anak ko, naimbag man ta nagawid ka. Apay awan trabaho. Day off ko na nang, kun pinilit nak ni auntie nga agawid. Iso ang nagawid ak. Ngam agsubli ak tumitlan no bigat tani, agtrabaho ak manen. Malayag mo dagita awit mo. Sumrakan. Anya dagito'y nakabagngay. Badbado nanang, dagitay daan abadbadok. Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyawid kun Anyat usaremon ngay abado. Gimatangak iti baro abadok nanang. Agpabaro akmet ay iti bado. Kumusta kay dito yan ngay? Mayat lata anak ko. Anyat pa ka kumikuman yung itangay. Agmula-mula itinatengken prutas Isupay amaila ko. Antilina! Umaya man! Ha? Asino day dyan nanang? Ay, niinsan mo akeli Umay na siguro isubli tay binulod na alangdat. Anya? Pati lang dat, mabulodan. Ay, grabe mat dayta. Ante! Mabiit laang tay nakpastrakan. Sumrakak dita silad kun. Di yung ibagbagang adda ka. Nagaduntuman nga ibagbaganan. Masadutak ang makiistorya nanang. Nay, adda ka magaya man ka anakan. Kumusta ti panagawid mo di probinsya ngay? Ay, makabannog mat nga rod ante. Pasensya kayo no awan na isang put ko. Tani, nagrigat mat ti agbiyahe nga ado ti awit. Okay laeng. Tinapatag, napasyar mo ti inam. Kat kumusta nanang mau? Napigsapay mat ante. Mayat mat ti kasasaad na ijay. Inikak iti kwarta na. Iso adyak pa'y la makagatang iti masapsapol tayo Inted ko nga minan kininanang ti kwarta. Ayos laeng balasang ko. Ure tadamot trabaho na angkel mo. Agpaspasada mo. Hay, nagrigat mat ngamin a budgeton ti kwarta. Kan agur-urnungak ngamin iti paggatang ko iti lugan ko, ante. Tani, may mayat no adda service amapan ag trabaho. Ay kuun Angam no dantuman kwartam kaanakan. Mangted kantuman iti share mo iti pagbayad iti silaw kandanom. Uray day talaang ti ipabayad ko kan ka. Bayadak amin ti bill, ay ante. Saan? Uray mangted kantula iti share mo Paggudwaan tayo no isaw. Ala ngam inton sweldo ante. Saan pa'y nga itatani? Naibus ti kwarta. Barumit a numero to'y umaw-awag. Sino nga taday ito?
Hello? Asino da itoy? Hello, Tunet, kanakan. Nangkal mo agito da itoy. Ha? Ni, kasano anaamuan nyo tinumber ko, Uncle? Inalak kininanang mo. At amin napatag nga ibagak kanakan. Agkit daw ako maiti pabor. Ha? Anya day jay, Uncle? Umutang ako maiti kwartam kanakan. May baga nga minti inam anapintasan ti trabahom di ta syudad. Gipit kami ngamin ita. Tanay, agag-agas na ang tem. Kat iso ti pagpapanan ti kwarta kanakan. Ay, awan mo't kwartak, Uncle. Ha? Tingamin masusweldok dito kat pagbaybayad ko iti bills ijay balay daan ti. Gumatgatangak iti masapsapol mi kan aminen. Sabon, masida, bagas, mantika, kan pati paglutuan. Siyak amin ti gumatang. Iso nga awan mabatbati a kwartak. Ay, kastaya. Oray-doray bulaan kanakan. Awan nga rod! Umay kay dito'y takalkalan nyo ti bulsak, tapen kanyo ti amin. Alangarudan, kanakan. Agyaman ha. Pasensya kayon tani, uray balasa nga, adulat tamot ti paggastusa. Alangarudan, kanakan. Bye. Bye! Grabe mo't dagita atat tao. Naamuan da lang nga adda trabaho. Utangan da matan. Unay kat nga agpaiso dagi jayon. Imbes nga agdiskarte da iti kwarta, babaan iti panagtrabaho da. Ha? Saan mo? Tautang mo tinamnamaan da. Di dakit di ko maag-sideline no iso. Saan aday ta utang ti inda ibagbaga? Hay, surun kun! Ay na, aggigidan mo't dagito yung agchat-chat. Puro utang mo't ibagbagada. Ay no, masurunak ka dagito atat tao. Anyat pagkitkitaan da kanya, milyonaryo. Ha? Nay, apayan tonight. Kaslada ka apam di ta cellphone mo. Nakamisuot ka ngagtantan na meeting. Dagito'y agtetext Itada lang nga agtext. Ngam utang pa'y tibagada. Kundi kumusta da? Kumusta nga insan? Kumusta ka nga friend? Ngam adda cellphone na nga utang. Asino dagita aya? Kat, dagitay taga-ijay ayan mi auntie. Saan mo't nga agtetext no agchat-chat dagito'y atattao kanya. Italaang, ngam umutang mo't gayam tirantada. Kundi kumusta da pa'y mo't. Kas iti da ito'y may sa, Kumusta friend? Damag ko, napintas ka nun ti trabahom di ta syudad. Agpautang ka man friend, bayadak to no katapusan. Agkat gagangay na. Tamuda ka nga rod amayatan ti trabaho. To'y mat may sa, umututang iti paggatang iti pagpa-birthday na iti anak na. Oh, basahin nyo Hello, kabsat. Mabalin ti umutang iti 10,000. Ta-birthday ngamin ti anak ko inton umay alawas. Kat awan paghandami. Ha? No ayamot dagita nga itetext da. Pati pag-birthday ta anak da, utangan da pa'y. Ay, pagsasawak sa dagito yun. Ay saan Ang mga no ibagada alimastog kan idi andan trabahom. No kasta ti aramidem. Apay, anyat tagkun ko na anda. Mapidpidot ti kwarta? Ha? Pagrigrigatan ti kwarta, saan mapidpidot? No awan, ibagam itinasayaat. Di mo pagsasawan ida. Tapno awan makunada, kanakan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Tunet anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Day off mo ka di ita. Saan? Insaglit ko la ti imawag, tamasurunak ka dagito'y agtetext kanya. Nagkunang amin ayang nga iwaras yu ti number ko. Pasigmat akakabagyan yu dagito'y agtetext kanya. Dinamagda ngamin ti numerom, anak. Dinamagda kat intedyo mat adagosan. Agsasaruno dagiti text na. Ako nang metlan adda impadulin da akwarta kanya. Takwarta ti bagbagada. Ala, pasensya ka, nanak ko. Bagbagaan nyo man dagita kakaanakan kan kakabagyan nyo nanang. Ibagayo ngamin tagtrabaho da. Saan da amang namnamalatan iti utang. Tanarigat ti agpapautang itan. Uray kumaano milyonaryo Kan uray pa'y nga ta milyonaryo Jak to pautangan dagita. Taad-ad da asumadot da. Bala, ignorom latan ti text da, no talaga nga awan maitid mo anak ko. Sige nga rodan tani, at dapay trabaho. Di yun ititod ti numero ka.
Wan, anak ko. Lakay, adda madlaw mo kan ni Tunet. Badlaw ko nga. Di mo mangmangan dito'y balayan. Mangmangan siguro ijerwaren na. Di na siguro kaya timasida dito'y balay. Tapasig mo't anatang ken festi mailutluto nga men. Kan kaslasim mo pladan. Sana nakas idi aman nakiistorya ka data. Wan ta saan pa yung unay abisi ide? Iso amasango na ti makis istorya. Kung namita tamakumkumiko man iti trabaho na. Ay, oray pay Basta, simmabalig di ka anakak. Di mo pagpanunutan iti dakais ti kanakam. Anya ka kadi. Kanakampay mo't nga rod. Maikawa ak lang amin, lakay. Saan matasigod akas jay ni Tunet? Ngami idiadan na pinta sa trabaho na. Simmabali mo't ti ugali na. Hello? Oh, apay, anyat masapol mo. Ay, pasensyan, tani, awan kwartak. Kun mabalin ka di, saan aga po taad da trabaho, kitlaklak ka inyulatan ti umut-utang kanya. Saan ko apid-pidutan ti kwarta, pagrigrigatak, manu atawan anagiskwela ak. Impuy-puyatak day ta apanagadal ko, iso apasensya, bye. Ha? Sakay mo lang makalagip kun agparik na no umutang kayo. Tunet, adan saman ka apamon. Masurunak kadagita at tao, umanutang da. Kasaritam iday tinasaya at di mo apapaan ida. Ay, masurunak lang amin, anti. Day tala umutang ti pagalistuan dagita. Di dakit di agagawa. No siya, ay, mabainak lang nga umutang-utang. Talaga siguro nga awanan da iso nga umutang da. Saan a solusyon day ta utang no awan kwarta? Depende iti diskarte day ta. Nakurang dakit di iti diskarte Ay, kwarta ti pagkitkitaan da kada tao. Amo da ngamin anapintasan ti biyag mo kaanakan. Una, ngam awan mo't intultulong da kanyak idi nagiskwena ak. Naimbagpay kada kayo kini uncle pinagnaedak dito balayong. Aging gaita tagtrab-trabaho akon, dito yaklat tangag na naed. Kaawamot sabsabali ka da tayo. Iso ano adda maipautang ko, itid ko lakada kayon akin ni uncle. Di mo to nga rod lipli-pahatan tay share mo iti pagbayad iti silaw kandanom Ay, auntie. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Napanan ni Tunet bakit? Nagawid iji probinsya. Agsakit ka numo ni Manang. Sana makabangon. Isa mapanakitaan. Anya? Ay, kasimot nga rod ni Ipag Sapay awan kadwa na ijay. Wen nga rod. Sumurot ako mangam na iranam nga da na patagapag nakinton bigat. Ala, taintan tumot pasyaran numawayaan tabas sa bakit? Apay nanang, anyat marikrik na yo. Agkakapsutak nga rod, anak ko. Kanjak unay makapangan. Tanatam na iti panagraman ko. Pilitin nyo nga mintimangan tapno di kay agkapsut. Ante! Adda manan day ta babain. Naamon na nga taaya ti panagawid ko. Iso nga adda manan. Umay man nga tan umutang. Ante! Ubunag ka, Kele. Umay ka dito, ibalasang ko. Apay ngay nga ayaban nyo, nanang. Ante! Insan! Nagawid ka magayam. Inyig ko ka na ni ante. Impartsak iti na iti ba manok. Ha? Agyaman na, Kele. Wan, Tunet. Da, Kele, ti mga asikaso kanyak. Bayat ti panagsakit ko. Pina-check up dakpay Ha? Kabagis Lina, umay kami man. Apay nga adda dagita at tao manan. Nana Lina, umay kami man, Nana. Pastra ka man ida, Kele. Wan ante! Sobra kayo, angkal! Anyat gagara dagita at tao nanang. Umay daksamot manan utangan. Apay,
Imbagayo ti panagawid ko ita. Saan? Di daan mo anak ko. Umaydak siguro sa rungkaran Inaldaw ngamin nga umaydak sa rungkaran. Pambardala daytan. Ngam ti pudno agagarada. Umay da umutang. Naimbag ka pa ito, net. Napintasin ti trabaho. Wan, ngam awan maipautang ko, Hildo. Saan kami mo't nga umutang, Tonet? Si Kamoy. Basta ipakpakaunakon. Awan maipautang ko. Sa anak abak ng tapno utangan nyo. Di ka madanagan, ta sa anak nga umutang, Tonet. Umay ko lapas siya rin ni nanang mo. Masakit kat nga road. Today, umay ka man biit dito, yan Ay ayaban na ka ni nanang mo, Tonet. Wala nang, umayan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Saan kumamot akas tati panagsasaom kadagiti sa nga ili, anak ko? Una akla ida, tapno didak utangan nanang. Ay, tanangom ti panagsasaom ta kababain. Kinapod na anak ko, siyak ti adda utang nakadakwada. Nabaybayagan dagiti nga utang ko kadakwada. Naiwaras ti utang ko dito'y lugar tayo. Adda utang ko ken ni uncle mo agito. Daan tim asilya nga ina ni Kelly. Ken kadagiti dadakkel ni Hildo. Apay nga imutang kayo. Kat pawpawitan kayo mat iti kwartayo. Utang ko pa'y ladagijay, idi agad adal ka pa'y laeng. Anya? Diyak lakay at nga ibagakan ka anak ko. Tama nga no panunutam nga obligaan ka amang bayad. Ikarkarok abay bayadan dagijay, babaan ti panaglablabada, ken panagdaldalos ko iti babalaita. Anya? Iso adi mo ibagbaga ti kasta kadakwada. Tasyak ti adda utang nakadakwada, anak ko. Ken adda pa'y dadduma anak ko utangak. Saan lang nga isuda? Saan ka nakalpas iti panagadal mo? No saan agapu kadagiti inut utang ko kadakwada? Anya? Rabiin tunay tanak ko. Maturok kan Sa anak pa'y ama katurog nanang. Madlaw anaunag ti pampanunutem. Di nagpakadanagan ta sumaysaya at ang tiriknak. Ili ko la siguro da ito'y kan ka anak. Ay, pampanunutak dagiti na ibagayo kanyak nanang. Kasla lumnudak iti bain. Kasla awanan rupak nga isarang ko kadagiti pinababainak. Ala, basta di mun ulitin dayjay. Sapay la kumata pumigsa akon. Tapno makabayad akmeten kadakwada. Ikarok manen ti utang ko. Babaan iti panaglabadak. Kan panagdalos ko iti babalayda. Saanan nanang, di kayon agtrabaho. Tasya kun ti makamo amang bayad kadagiti utang nyo. Ay saan Mabae na ken ka anak ko. Diyak kayat apanunutem nga agsingsing irak iti pinangpaadal ko ken ka. Basta siyak ti mang bayad kadagijay nanang. Ibagayo no mano amin ti utang nyo. Tauray ininutak abayadan. Inininot ko nga rod a binayadan dagiti utang ti inak kat inggidan kumatan tinagkid daw iti dispensa kadagiti nakautangan ni nanang ko. Ket manipod idin inikat kun ti ugalik analaing agpabain. Ket no da umutang kanyak no lakit di tadda pa utang hakida. Alakastan tugayem mo tunet. Alagagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyada! Enyornos para iti script kaniti drama tugayem yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.